इमेज पाउडम मियंग ताबिरिबसिंगबु तरामनोक्सा बगलोयना खुरुमजरी पाउडम असिगी मरोय पाउदा हौजिक ओइरिबा ड्रग की समस्या नुंगांगनिंगाई ओइरे हाइना राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना हाइख्रे मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायरकपगी वाफम लाक्लबदी सरकार गा मियांग अपुना थेंगनमिनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर बिरेन फोंदोक्रे लोयना हार फंगदबगी मायोक्ता लौमी सिंगना एग्री ऑफिसता थोमजिनख्रे हौजिक मपुंग पालोबिरसी राज्यपाल डॉक्टर नाजमा हेप्तुलाना हाइख्रे हौजिक ओइरिबा ड्रग की समस्या असि नुंगांगनिंगाई ओइरे एखोइ पुनमक ड्रग की मायोक्ता लेपा मथौ तारे निशा ड्रग सिनादुना नतबा लमचा चटपा थादोक्तुना मणिपुरगीदमा पुनः हिंगमिनबा मतम ओइरे वाफम असिंग असि राजभवनदा सर्विस ब्रिज एजेंसी सगोलबन मोइरांग लेरकना सिंदुना राज्य की थाक्ता पांथोकपा यूथ कन्वेंशन हौदोकपदा राज्यपालना फोंदोखिबनी राज्यपाल मखा तादुना अखोइ ngasiदी नुपीदा शक्ति पीदुना इमा इबेन सिंग थेंगनरिबा सिना साखीनी नुपीदा शक्ति पीबै खुदमदी इमा कैथेलना साखीनी हौरकलिबा नहारोन सिंग असि तुंगी जातिगी युम्बीनी मखोइबु तिंजंग काइजंग हंदबा हाइबेसि यामना मरु ओइ महाकना मखा तादुना निशा सिनाबदा नुपी अंगांगदा नतबली सचतपगी थौदो वाथोक कया थोकली मसि कोहनबा राज्यगी ओइबा ड्रग पॉलिसी सेम्बा मथौ ताइ निशाना समाज असिदा पीरिबा सैथेंगदगी लाथोकनबा होटनसी हाइकी The people who laid their lives for betterment of our state, we should try to be friendly and not to try to adopt wrong habits which are there, they call the evils of the modern society. थौरंगा मरी लेना कंगलागी मेन गेट की निशा के मायोक्ता लेप्सी नुपी अंगांग दथाबा क्राइम लेप्सी निशा के मायोक्ता अखोइ पुन्ना थेंगनरसी हाइबा खोलागलोयना मियांगी खोंगचत अमा चतकी हाइरी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइख्रे हंदक चथखिबा लोकसभा की मिफमदा नागा शांति की वरोइसिन पुरकनबा भारत सरकार न होटनरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम करिगुंबा पुथोक्त्रबदी मदुगी चपचाबा पखुम पीनबा मणिपुर विधान सभा की अखन्नबा मिफा अमा अगस्त तांग 10 अमदी 13 ता कौनबगी वाफम अदु लोकसभादा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम पुथोरक्तबना विधान सभा की मिफम कौखिदबनी मसिदा मियामना पुकनिंग फादबियु केंद्र की लुसिंगबसिंगना थाजबा थमली करिगुंबा मणिपुर की अपुनबगी सक्तम कायरकपा वाफम लाक्लबदी सरकार गा मियांग पुन्ना थेंगनमिनगनी मसिदा पार्टी की हाइबा वाफम लेरोय वाफम असिंग असि मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स ता सिंगी लुसिंगबसिंग अमसुंग मियांग गा पुन्ना उनखिबगी मियांग की नुमित्ता मुख्यमंत्री ना पाउमिसिंग दा फोंदोखिबनी मुख्यमंत्री ना मखा तादुना हंदक अगस्त 10 अमसुंग 15 दा मियांग गा उनबा मतमदु मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोकता चरांगनबा लेखिबा अमदी इंडिपेंडेंस डे की थौरम लेबदगी थोखिबनी ngasi lakhibasingda mukhyamantrina phondokibada lairik hairaba miyoi kya masa thabak tawningbagi amadi handa hodokhiba start up ta thawai yawba entrepreneur kya lakhi ngasi ayuk pung 8 dagi miyamna lakhi masi miyamna sarkar asta thajaba thamli haibadu utli sarkar di oidaba ngangloi ngamgadaba du khakta ngangani opposition gi miyoi kharadi hana ngangkhiba du handana leiba uri handokpa ngamdre वाफम असी मुख्यमंत्री ना मखा ताना फोंदोकपदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा केंद्र सरकार ना मणिपुर की लम सोई असी तौगनी हाइबा वाफम पलकपा हंगलकपा हौजिक फाउबगी लेते वारी सानबा सिदा चिंगनबा लाकपदा विधान सभा कौगनी मसिदा मियांग पुनः चमिनगनी हाइनसु मुख्यमंत्री ना फोंदोखी हार फंगदबी मायोक्ता ngasi संजन थोंदा लेबा एग्री की ऑफिस दा इंफाल ईस्ट अमसुंग वेस्ट की लौमी सिंगना थोमजिनखिबदुदा विभाग असगे फर्टिलाइजर ऑफिसर थोरक्तुना लौमी सिंग उनरा मतुंग मियोय खरा खंगलगा एग्री मिनिस्टर बी हंखालियन अमदी मरीनाबा ऑफिसर सिंग उनदुना वरी सादुना लौमी सिंग हार मफम गोडाउन दा पुनः समिनदुना हार लेब्रा हाइना पुनः येंगमिनरा मतुंगदा लौमी सिंग हनखी अमरोमदा ngasi ayupung 13 rom tabada lamphel pata leiba har gi godown da longmi singa thugai no leramba har yawba akaiba bag sing mapal da puthokton thamki tungda
मरी लेनाबा ऑफिसर ना मफम अदुदा हार थन्ना यावबा तता मरी पुरक्तुना लाकलगा लौमी सिंगदा हार येनबगी थबक चथखी पाउमी सिंगना लमफेलदा लेबा गोडाउन दा येंगबा चलुबदा मनुंगदा बेग अकाइबा कया सखाइरगा सिनबा यादबा मओंगदा लेरंबा थेंगनकी हाइरी अमरोमदा नेशनल इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन काउंसिल निको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजित हाइक्रे हौजे हौजे लबुक्ता हार हापनगदब मतम असिदा हार फंगदबदगी लौमी कया कोकता खुद हापना अवाबा मायोकनरे वफम असिंगसी निको की कैसामपाते लेबा ऑफिसता पाउमिसिंग उनबदा निको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजित ना फोंदोखिबनी महाना हाई ममांगदा डिपार्टमेंट ना सब्सिडाइज रेट ता लौमी सिंगदा हार फंगलंबा अदु फंगनबिद्रे अदुबो प्राइवेट डीलर सिंगदगीदी ममल वांगना हार फंगबना लाइरबा लौउबसिंग अवाबा कया मायोकनरे मतम खरगी ममांगदा इम्फाल दिमापुर लंबी चटपा यादना लेरिंगैदा इम्फाल जिरी लंबीदा हार पुसलक्त्रिबा करिगिनो लाइरबा लौउबसिंगदमा गवर्नमेंट अमदी मरी लेनाबा डिपार्टमेंट नुमित 30 की मनुंगदा हार फंगनबियु मदु नत्रबदी मखल मखा कया की खोंजंग चंगसिलगनी हाइकी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना अगस्त की तांग 15 दगी हौदुना अगस्त 19 फाउबा चथगदबा भारत गौरव पर्व की थरोंगी सरु अमा ओइना बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट ना सिंधुना ngasi स्टेट लेवल ओपन पेट्रियोटिक कवि सम्मेलन अमसुंग पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन पांगथोखरे थौबाल मेला ग्राउंड कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा थरमदुदा एजुकेशन लेबर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर टीएस राधेश्याम बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट MP राज्यसभा KSIS भवानंद सिंह MLA वांगजिंग टेंथा ACP ब्रोजेन सिंह जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी मणिपुर प्रदेश के शरद कुमार सिंह जनरल सेक्रेटरी मीडिया एन निम्बू सिंह ट्रेजरर बीजेपी रोबिन ब्लैकी सेक्रेटरी बीजेपी इंचार्ज बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट एल तेज कुमार सिंह अमसुंग बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट एल देवेन सिंह ना अथवा मिथुंग थरम मपु अमसुंग अखनल मिथुंग सिंह ओइना सरुक याखी थौरंगी मनुंग चन्ना अथवा मिथुंगलन सिंह अमदी मियामना लेखिद्रबा बीजेपी की सकनाइरबा सिंगी फोटोदा लई कतुना इकाई खुमनबा उतखी थौरम अदुदा अथवा मिथुंगलन की वरोन पिरदुना मिनिस्टर राधेश्यामना फोंदोखिबदा मणिपुरना मिखा पोलिंगै निंखा तमनबगिदमा एखोय अमतोइना पुनसिनखी एखोय जियोग्राफिकली निंखा तमले अदुबु इकोनॉमिकली ओइनदी मिखा पोनबा लमदा अमा ओइरी अखोइना डेवलपमेंट कया एक्टिविटी कया पाइखटलबसु दुंसिनबा अमत्ता ओइबगी वाखलोन अदु लैत्रबदी अरेमबनी हाइबा वाखलोन अदु थमलगा ngasi gi thoramasi pangthokpani haiki निंखारे तमौरे निंखा तमसी एकोई कनारे तमना कना जियोग्राफिकल ओइना निंखा तमौरे अदु मरु ओइरेबदी हौजिक इकोनॉमिकली अकोई निंखा तमब्रा सेंदुमि फिवम दा वामन मरम ओइरगा ngasi di अकोई निंखा तमस तमदगुम ले अदना अकोई पुन्ना नुसिना अमतक अमग मतेंग पांगा कथोकबो ngamba adumba gi gun ke ullega leminara kanda apai asengba maribak ningba adu ningkha tamba lebak ama aibadu soidana oigani khanjai राज्य की हॉर्टिकल्चर अमसुंग सोइल कंजर्वेशन मंत्री थौनाउजम श्यामकुमार हाइक्रे उखरुल जिला की कसाईदा सही खुदिंगी जिला की थाकता पांथोलिबा कसाई लेमन फेस्टिवल मथंग सहीदगी राज्य की थाकता पांथोलगनी संप्रा पुथोकपगी सांग यामना नेमलिबा असि अनोबो मखगी मॉडर्न टेक्निक सिनादुना ग्राफ्टिंग तौनबा थौरांग पाइखटलगनी वफम असि उखरुल कसाईगी ngarang संप्रा फेस्टिवल हौदोकपगी थौरमदा मंत्रीना फोंदोखिबनी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम की मखादा पांथोलिबा फेस्टिवल असिदा 2018 कुंदा संप्रा हेना पुथोकनबा मदी स्टोरिंग हाउस सानबा थौरांग लेरे उखरुल जिला की हेडक्वार्टर की कसाई ताबलंबी फट्रिबासी मुख्यमंत्री का तानरगा कैबिनेट पुखतुना सेमलगनी हाइबगी थाजबा पीखी कसाई की मियामना सरकार से थाजबा थंबियु गैस स्टेशन यूनिट अमा कसाईदा सानबा लुपा लाख 13.2 पीरगनी मसिदगी लेम्बा सेलना टॉयलेट सानबा तौबियु मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी खुथांगदा कसाईदगी फार्मर्स अनि याउना फार्मर्स संवादा पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट मटेरियल सिंगसु खुसिनाखी मंत्रीना एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के मखादा वाटर बॉडी सेंगतनबा लुपा लाख 13.3 विलेज के चिप्त खुसिनाखी तुंगदा मंत्रीना कसाईदा उ थाबा लोयना मार्केट सेट अमसु हांगदोखी थरामदुदा हॉर्टिकल्चर के ऑफिशियल सिंगसु याखी some make up on behalf of the state government, accessory. I view and I feel to it. State government as well, Pakakani, Nabichu Pakakani, Loina Maxi, Luino Pakano, one again. State government, visible little work, whenever the ministry at Lusimba, Naminasina, Manipulaiba, Zati Kudimaki,
कांग्लुक खुदिंगमकी अमदी नगापोकी मैतै मुस्लिम खाइदना अरापम अनपथीदना मणिपुर खुदिंगमकी सत्ता सेवा तौबा ngam soida ngam gani habe koi khazam koi wakai je thamjai Leo Girls Club of Thobal Greater Centurion Wycombe Mani Girls College NSS Unit WMGC amadi Siza Blood Bank and Transfusion Service na punna kusanadna nomagi oiba lemna I dan tawbagi thara amangasi Thobal Okram da laiba Wycombe Mani Girls College ki conference hall da pangthokre naha oiribi mahiroi kyabu I pibai kanaba kyagi maramda awareness pibagloy na pangthokiba blood donation camp aduda nupi masa nipuna I dan tawki Lions Club of International District 322D ki District Chairman Youth and Environment Dr. KS Memsana Pondorakpada sahi asida Lions Club of Thobal Greater Centurion gi Leo nupi masa sing sem ki bagaloyana naha oiriba singna I dan tawningbagi wakhalo adu purakpa ngamna pandamda camp asi pangthokpani phondolakhi All Manipur Youth Protection Committee AMYPCO Manipur Siduna Thasigi Tarahumdoidagi Athoba Singi Numit ka Marilena District ki thakta pangthokiba mahiroi singi oiba layekpa sangdamnabagi makok mathang tarba singda salamadi certificate ki mana singa si yenthokre khangabokta leiba PM Uni Academy da pangthokiba tharamadda BJP Manipur Pradesh ki hanagi Vice President TS Dadubani AMYPCO headquarter ki President Arjun Telhaiba amasung khangabok Jila Parishad member KS Rasmohan na athoba mithung tharamapu amasung akhana mithung sing oina saruk yakhi For the encouragement of patriotic youth haiba hiramda ahanboina district ki thakta pangthokkiba sangdamnaba adu kanglei khunai gi tunglam chatta manaba sakhotpa tinjang kaijang daba amasung apunba kanglei paki manaba liklamda saitheng pirakliba kaya sagi kannabagi damak amadi irei pak asigi damak thawai katkraba athoba sing adugi wakhalon sing mathauna baringjen sing adu ngasigi tungda horokliba mahairoi naharon singda chanhanabagi damak pandamda asigumba layekpagi sangdamnaba asi athoba singi numitta pangthokhibani haiki Sangdamnaba adu center anida kangluk mari thokna nursery dagi kg phawbagina wangjingda leiba Child Care Education Foundation da aduga class 1 dagina 4 class 5 6 amasung class 7 dagina 8 phawbagina khangabokta leiba PM Uni Academy da punna mahairoi chamri romna saruk yadana pangthokhibani hairi Poirei Laimarol Maina Paibi Apunba Manipur Linkhatkibagi Humdra Humdoirak Suba Kumon Palan Thorangasi Imphal ki GM Holda MU ki Political Science ki Retired Professor KSS Bimolana athoba mithung hoidna pangthokre thoramaduda Poirei Laimarol Maina Paibi Apunbagi President Longjam Memsobina Thoramapu amadi All Manipur Women Voluntary Association ki President Yumkhaibam Kunjarani na akhana mithung oiki ngasigi thoramda Poirei Laimarol ki district branch singda thabak tawriba sing Civil Society Organization kayagi miyoi singsu saruk yaki thaurangi wangaloi singna matau karamna maira paibi lakibano haibana singbagi matangda warol sing pinaki ai khoi no chak tau ka no ni hi in bada ipai pugi hin in hi uje ai na sorok chapa matamda nupi sing ji la phi in bada ai khoi bai pai ko than bada ikai ba yaw re aduna mi mo mi na wa pangam de sha sha na ai khoi tau ba thabak she chumra ne khanji maira pai bi khoi ma ko hong jari ba khoi ya suop ta na ba ja sing na piu Khangabo Development and Students Union Khangabo ki 3rd Annual Foundation Day ki thorangasi Khangabo Part 2 dalaiba Multipurpose Community Hall da pangthokre KDSU na konba maphamgi tongan tongan ba hiram singda mingjat purakpa kaya bu khudol tamba madi cultural show kaya galoyana pangthokiba thoramadu Jila Parishad member Khangabo ki KS Rasmohan Retired Professor Dr. L Ibungohal MMRC and Unity Park Chairman Manager Mangang amadi Pradhan kaya susaruk yaki KDASU ki members singna blood donation camp amasu pangthokna volunteers singna isu piki Saliba tha August ki tang 8 dagi 19 phawba Bhutan da host oiduna Sangli Mithang Stadium da Sap na sinna pangthokiba Sap Under 15 Women Championship International Football Competition da India ki mohsinna saruk yarubi Best Player of the Tournament Tarakrabi Kairak Maning Lekai dagi Naurem Priyanka Devi bu okpagi thara ama Social Welfare Club Kairak na sinuna club asta pangthokre tharamadu da Naurem Tompok Maitei
Thonauja Manihar Amadi Namarakpam Tombana President members in Oina Sarup Yabagloena Best Player Tarakrabi Naurem Priyankada Asamba Kudol Tamki Ngasi Yupung Tara Rom Tabada More Police ki DSP More Commando of Thomas Amasung More Commando Officer in Saski Apun Batim Amana Technopal SP Gimir Makada More Premnagarda Thi Humbagi Thabak Tabada Myanmar Macha Amad Drug Gram Taramanga Konana Fare Paro Myodu Let Komang Haukip Sahi Yankataru Apopa Lekidraba Tongai Shobawa Wat number Tara Tamudagini Hairi Sahi Kudingi Pangtok Nabagum Handak Sahigi Oinasu All Manipur Students Union M Suna Sinduna Latliba August ki tang kuntareta saklang khongchal amasung tang kunifanda M Sugi Mapo Kumon Pangtok Naba Sem Sabalore Wafam Singasi M Sugi Opista Pangmising Unabada M Sugi President Manjit Sarang Temna Pondokibani Mahana Makata Kibada English and Zapa Yankai Mangagi Sak Tang Bagi Ihoda Lake Draba Ohum Oinam Nabakumar Waikom Nilamani Amadi Nomai Kapam Pramodi Nigi Pisum Tong de Leba Yumda Lay Sukat Abamatung Rally Amalak Laga Dian Koleski Multipurpose Holder Mapung Weba Taram Pantokani M Sugi Foundation Dena M Su Headquarter da Pantokani Haiki Namsi the Hingminari but one of Rupsing Amato in a Puna Chapin and Nava Angamatak the Konarakan Tinjak the Pal Tangdava Dungumakuna when Bagolena skill development program Kamka Suna level like a junction Jagini Havasi Hamzabagolena I'm Sugi Lakaduriba Koi Gaskitang Kun American Pan Pankukuriba Chakam Kungsun Mit and the Masters Tea Amadi Sugi Mapokumon Chorum and them saying Richard Yabinaba when you put my using I'm Sugi Makiki Richard Makimakunda Nalukna Mediatonga Panger. Representatives of Lois Roll Kalsingi Secretary in Tadorpa Serol Amagi Matungina Salibata August Tasigi Hokibatang Kulum Doida Sadulkas OBC Department of Pre-Matric Amadi Post-Matric Scholarship Lisinganita Nipan Taramapangi Submission Online da Taunaba Tokibo Order Adugi Matangda Kananina Bagi Tarama Hayang August Kitan Kuntarukta Kaksing Higher Secondary School Kaksing da Nungtil Pung Amada Pangtok Lagani Kananina Bagi Taramasi Roll Kaksing Amadi All Kaksing Students Union Aksunas Kusam Naraga Sinbani Maramasina Kananina Basida Sadulkaski Mairo Singa Saruk Yabiu Haidi Ziri Bamda PSED na Takna Basing Panganbang Amdabagi Matang Dangasi Paumi Singa CSO Singi Mihu Singa Unabagi Mipama Pangtokre Paumi Singa Unabadu da Saruya Kiba KYC Kalinagagi Advisor Dani Maitena Pondokibada English Singani Nipanda Executive Engineer EE Amadi Loina Staff Sing Suna Laduna Subdivision Dagi Division Olaba Matung Dagi Di Mapam da Taramba Ising Singsu Takidre Loyana Physigree Amadi Blessing Powder Su Yankidre Sarakna Mikok Lising Ahum Henbana Kundariba Ziri Bangi Marueba Pising Labatan Mapungweba Laloitiki Mapam Soiba Mapam Sigi Miamna Sahi Kagi Mandagi Hanzi Hansin Wakatuna Lakibani Adubo Department Sigi Official Singna Tausa Bidabadagi Ngasi Pauba Mapam Sigi Miamna Takna Zanabagi Isingidama Awaba Kaya Mayok Nare Adubo Department Asina Matau Nintina Taudabana Masidi Kusemgi Singi Awaba Mayok Nari Hojik Dibiza Sigi EE Oina Taupu Biramba Singda Isingi Awaba Si Kohan Naba Haizarubada Sarkagi Maintenance Ki Sentang Tengbang Laitabana Sangat Sagat Pagi Kudong Chaba Laite Haiba Wapamsu Tambiraki All Manipur Buildings and Other Construction Workers Welfare Union ki President T. Nandona Hai Matang Kuina Manipur Building and Other Construction Workers Board ki Chairperson Pham Hangduna Leramba Adu Handakta Anoba Chairperson Ama Haptuna Thaba Haunaba Kana Honaringaida Kanaguma Myoy Kharana Board ki Office Thonglon Sinbana Singba Tarok Libasi Yamna Laibak Thibani Hairiba Myoy Sing Sigi Mathakta Ain gi Oiba Thabak Sing Lokhatuna Phataba Thabak Sing Matungda Amuk Tarokdana Bagidama Khanganba Mathau Tai Haina Ngasi Manipur Press Club ta Pangmisinga Unabada T. Nandona Pondokibani District Legal Services Authority Impal Eastna All Manipur Nupi Marup ka Kusam Naraga Sinduna Nongmagi Oiba Legal Awareness Program Ngasi Kala Vidya Bawon Kuraida Pangthokre Tharamadida All Manipur Nupi Maruki President ya Saki Debina Athoiba Mitung Social Worker RK Amusnana Thoram Mapu Oiki Nasigi Tharamda Resource Person Oikiba Singh Advocate T.S. Rajkishore Amadi Ambagi Former General Secretary Advocate B. Supriya na Tongan Bahiram Singda Wanganki India Government Amadi NSN IMNI Marakta Sign Tonoriba Framework Agreement Adu
yenaningai oi amadi article 371A natraga manaba act semduna Manipur da satna hanba yaroi haiba demanda United Committee Manipur UCM gilising makhada Thawal Khekman Maira Paibi apunba luk amadi Laikai Club na sinduna miyangi wakat mifam Khekman Jila Kaithel Community Hall da phangkre wakai mifam adu da saruk yarduna United Committee Manipur UCM Secretary Organization NG Deva na phondorakpada Framework Agreement ki Parliamentary Standing Committee da yauriba 6 schedule amadi Article 371A gi wafam asi Manipur gi praja miyamna yaba ngamloi hiram amatada Manipur gi singmi amadi tammi gi mari thatnaba silakpa yaroi tha taruki manungda Parliamentary Standing Committee gi ordinance ama Bharat ki President lauthorakpa yabana Manipur sarkarna athuba matamda MLA humpu gi Assembly mifam phamduna Manipur bu kannaba honagadabani natrabadi lisingani amagi thodotagi hena pamdaba thodo ama tholakpasu yai haina pungdolakhi Hanagi Prime Minister Atal Bihari Vajpayee na laikhidra matungda mahaki ming sinaduna rajniti khudong chaba launaba BJP na hotnari haiduna Vajpayee gi masa nupi sing thokpa Karuna Shukla na phongdokiba wafam Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal su yausinkre makna haiki Ramlila Maidan bu Vajpayee gi ming nauna ming thonaba hotnariba aduna vote karisu phangloi haiki adumoinama Delhi BJP Chief Manoj Tiwari na Ramlila Maidan bu ming onbagi wafam leite haiki BJP ki headquarter dagi kilometer ani tamak lapa football field ani mukchauba Ramlila Maidan asi miyamna protest amasung demonstration tokphamni sahi khuding gi su Ramlila sanafam oiribani masidanantana atay mafam kaya su Vajpayee gi mingda nauna maming thonaba center na hotnari haina Karuna na BJP bu maral siri sahi tara hena Atal Bihari Vajpayee bu ningsing ludraba BJP na mahakna sikrabagi matungda vote ki damak lila sanari haiki Vajpayee gi ut leba ki mafam kayada pubagi matangda BJP gi wangangloi Nalin Kohli na haiki masina ahan banate Nehru gi amasung Indira Gandhi utsingsu leba ki mafam kayada pukhi masidi laikhidrababu ikai khumnabagi damak lokhatpa khaktani Karnataka gi Kodaguda pangthopa press conference amada Union Defence Minister Nirmala Sitharaman na Karnataka gi Minister Sara Mahespu Fazana Sidhakibagi Pakumoina State Dugi Deputy Chief Minister G. Parameswar na haikibada aigi marupta mahakna hunbasi laibak thibani mangondagi matengi darkar oiriba miyoi singbo ikai khumnaba utpham thoi Minister Mahespu Sareduna Union Minister Sitharaman na ngarang haikibada ai minute ki lokhatpa thoram pareng induna lakli official sing maru oibagum aigi imung manung su maru oi thokiba thodo dugi clarification mathau tare haiki Defense Minister ne ichauna solaba ex servicemen singa wari sanaringai da District in charge Minister na madu thinki amadi official singa hana unagadabani haiki Union Minister Sitharaman na haikibada Defense Ministry gi oiba saru amada ex servicemen maru oi unariba adu program adugi manung chali haina Union Minister Sitharaman na sengdoklabasu Karnataka Minister Mahesh na ex servicemen unaba adu kudakta leplaga official singa unagadabani Irai numita Union Minister Sitharaman na Kodaguda laiba relief camp sing da satuna yenki mahana lupa crore ama members of parliament local area dagi kaithokki Karnataka gi Deputy Chief Minister Parameswar na center na Karnataka bu atombi gi macha oina loina bire haiduna phongdoki interim relief kidama lupa crore lising ani nikibadu hojik phawba pibidri masigi oina Chief Minister SD Kumaraswamy na Prime Minister Narendra Modi da chithi ikre hairi Manipur Badminton Association miyang makhada Ukhrul District Badminton Association asinduna 63rd State Level Open Junior and Senior Badminton Championship ngasi Forest and Environment Minister na hodokre Ukhrul Hungpung da laiba Baxi Ground Indoor Stadium na pangthokiba Badminton Championship hodopagi tharamduda Minister na exhibition match amasu hodoki tharamaduda Pungyar Kendra gi MLA Laisi Leo Kaising amadi Ukhrul gi Chairman K Dixon su saruk yabagloyena tongan ba district tagi lakpa sanaroi singsu yauki Hauzi aroibada maroyo paum kana thamjari Haujik oiriba drug ki samasya nungangningai oire haina Rajyapal Dr. Nazma Heptullah na haikre Manipur gi apunbagi saktam kairakpagi wafam laklabadi sarkar ga miyang apuna thengnaminagani haina Chief Minister Biren phongdokre loyana har phangdabagi mayokta lawmi singna agri office ta thomjingkre Ngasigi di image paudam pijaba matang asaloisinjare miyang tapiriba singbu